Balonlar fardığın sevgili de yaka. Çınız balonga aşırın, çınız balonga. Sevgili balonlar. Ekimin. Tamam, geliş balonu der. Bakın. Hazır kıldığı taşlagan balvan. Bir ilem, bir 5 son taşlar. Birlik 6'da ekan. Balvan to'xtachi, atın kim dedin? Davron degan. Şu qayerdan sen aytarkan? Жаңақорғондан ба? Qancha bo'lasың sen? 2000 жаш балбандардан ekan-da. Chet jaqlarga ham chiqib chavasınbı? Chavasınbı? Biz tanib ayt ekanmiz-da shunga. Qadamja rayonida. Birlik komandasida da chavasınbı? Kecha borganda ham chapdingmi? Chapdingmi? 3 nomerde. Sekin tanışabız ya. Hayda şu birlik komandası da çapkanlar vardı var eken. Eleman palvan da geldi. Hayda palvan hayda. Yaşayın palvan yaşayın. Eleman palvan saldı hazır. Eleman atın küçtüsüne hem mingen akşaysın. Kaysıl at bu? Nazar bat. Ha nazarın atı var. Sana verdi ha? Kanday at eken? Yaxşı. Bugün neçinci sorunun? 4-5. olup ketdi akşaydı. Birlik komandasının kapitanı ha. Selamünaleyküm. Yaxşı, işler yaxşı. Keldik, ulaq bolta. Bulat taqsir özünüzge oqshaydi ha? Ha, жаңы atpa. Buyil ne oldu birlik komandası? Birlik komandası bolup жаңы балдар Айдаркенден 5-5 сыздашып кеткен бе дейм тақсыр? Айдаркенден болу тат енді. Болта. Ойын болбой тақшет бияқта же боло? Аламанлық көп болот а. Эми 3 жыл 4 жыл бирди бербе дегиңиздер окшойт дейм да. Жаңылар аз аралаштырып, жаңыларды ham кичине ойын үйрөтөйүк деп жаңыларды ham аралаштырып. Көндүрүп ба? Кече дагы 1,5 Эмки жылдан Кудай кааласа андан да күчтүүрөөк болуп ба? Кудай кааласа. Өз апайнга болу жакшы да өзү. Жеңишти билиш керек, жеңишти билиш керек, oyun өзү спорт өзү шол менен да. Мени алгалактарам кызыгып калып турга биз бирлик турабыз деп. Oyun ошол болуп турган жакшы да. Улак кандай болду тазда? Улак. Болду тат. Самалсы келди. Ийгилик. Өзү хуш келипсиздер. Ha, keldik. Жаш балбандар тартайлы.
жаш күч дейт. Алгадан чыккан жаш балуан Вахит балуан дейт. Dadilsing balvon, dadilsing. Adil aylantirib oldirdi o'xshaydi oxirgi vaqtda. Qattiq chiqding o'zi ham. Quyruqdan ko'tardingmi, boshidanmi? Ha, quyruqdan oldingmi? Adil aylantirdi. O'ng'ayla chiqib ketdi. Ot kimniki? Ot olim do'stim Atijon aka. Olim do'stim ati. Sen Olg'adan najaq qaydan? Qalpoqdan. Ha, Qalpoqdan, ha. Qalpoqdan polvoni Vahid polvon degan shu bo'ladi. O'zim aylantirdim o do'stim. O'zi aylantirdi. O'kongni TikTok'dan ele ko'rib qolasiz o'kong. Hasan birga chavot o'xshaysiz, ha? Alloh uloqqa juga boshladi birga javob. İyilik. Sizlar jaqdan o'konglar chiqding o'xshaydi jashlardan. Shu komandaga kelganing ele. Chiqdi ekanda. Voybodda polvon saldi hozir. Dadilsing polvon, dadilsing. Qachon Voybodda polvon? Qachon? O'zimniki ham olmoq. Qadamjoyda yolg'iz ekaning dalil deding Voybodda. Qo'sa bo'y qoldi. Ismat akadan kindile senni kelsin. Darada Voybodda. Qaysi lot bu Voybodda? Aytgandan Polotboy degan. Ha, Polotboy degandan to'g'ri ot ekan. Buni ham olib ketaymi? 4 million degan shu bo'ldi. Men piletda olib ketaymi ayash bilan, boshqa qo'yib. Sekin. Mıhtıyektin bugün ikinci sorunu. Muhtibek polvon paygesin bor. Surdan Boyish polvonni bilasiz, Muhtibek polvon 1 gilam 500 so'm. Joldagi Sadir akaning oti bilan ekan. Mıhtıyek. Undiga tushsa, qaytishi 1 gilam. Uloq endi qizi boshladi de Mıhtıyek. Qattiq bo'lib ketdi. Ot. Ot qanday ot bu? Ha, 5-5 chapqon. O'tgan chapqon otingmi? Ha. Birlik komandasining eng jakama-jakadagi miqti o'yinchisi. Otni esi ushiljoqmi? Otniga sayab kerak ekan. Jonivor kuluk narsa o'xshaydi-a? Qayerdan polvoni? Aydirken. Qayerdan Aydirken? Aydirken Sayaylı'nda. Sayaylı'nın polvoni ekan. Saltasin botdi. O. Men bir so'rin-po'rin taka-pakada bo'ldi. Yemi. Yemi-mi? Qanchasi klass? 8. 8 va o Muhtibeklar sizlarga berib aytadi o'xshaydi hozir, ha? Jo. Yemi, ha? 8-8, ha? Urpoq dönga chiqib qoldi. Aydirkenning mana saylari. Olisdan ko'rayotganlar mana Aydirken. To'lash polvon o'tdi, To'lash polvon. To'lash polvonga qo'g'la, To'lash polvonga. Hayır. Ketdi. Simir polvon ko'tardi. Ko'tarib o'tdi.
Сыймык минген ат жакшы ат экен. Ашып турат. Келе катып барат экен. Kim kötürdü? Sabit kötürüptür. Aa düştü. Korpuk. Eleman palvan salıp turdu ağa. Nazar palvanın atı da salıp tur. Ketdi. Adıl krasavчик taşadı hazır. Undayga maraga Batur palvonning balası Adil palvon. So'qin oti bilan 1,5 mingga tashadi. Tashash. Adıl 2024'dün sizde sen bu otoqşaysan bu yıl. Bunday alışın da. Yuqori 2000. Bak yaxşı oldu. Bu vaqt degan. Vaqt bu biz barmagan uloqlarda rasa sorunlar tashayt ekensinglar. Bizni ham chaqirsalar alg'ajaq, ha? Ha? Sen de çaprazda gidiyor işte. Ters genel mi? Eleman palvon keldi. Undayga 2000. Sergek Jasha degan. Qayerdan palvon? O'zbekistondan. Ferg'ana. Dilmurod palvon ekan. Ot kimniki? Adı vaqtku. Otlarni olib chiqdinglar-ku, ha? Tomosha qilib ko'raylik deb baqirib quloq tutgan. Ha. Молодец. Omad. Ha. Eleman palvonning bugungi ushul Nazar palvon oti bilan 3-so'rini. Yuqoriga 2000 ga atdi. 3-so'rini shu bir ot bilan. Ot boyag'ini do'stimda ota. Unda 2000. Eleman ot kelishib qoldi deb. Yaxshi ekan? Bu bayağı sümük. Sümük var dedim. Bilesin? Maydanda sümük degan bir açık var. Ha. Onu atgancha bu Ha. O'zi chopib yurgan, ha? O'zi chopib. Bu sezon qanday o'tdi, Eleman? Yaxshi oldu. Neler, qanday yegiliklarga jetding? Yaxshi oldu. El qatar, ha? Alamanulloh bilan shu Jasho tirikchilikda o'tkirsa bo'lay palvon odam hozirgi molda. Bo'ladi-a? Bu jonli hobbi qatar, ha? Endi so'rin bilan cho'ng yegiliklarni bag'andira olasizmi bu deganimda? Ko'p cho'ng so'rin, ha? Bu yil Aydarkandan kimlar chiqdi yaxshi palvonlardan, Eleman? Benim yeğenim çıktı bak temirli taş bala. Ha, cana bala. Onlar şimdi başka çıkıp orada çapşı. Suymak. Al köp aldı. Aydarkanda neyiz palvon ko'p o'xshaydi, da. Mayda 90%li Aydarkan ekan. Hozir jatlar kelib kichkina qizib ketdi endi. Bo'lsa, ikki tashdanglar terib qo'yg'adaysiz-da. Tekrar bizde jonli bunday O'chiratdilar o'qiyotgan, ha. Tekrar bize kishini qizdi. Ama bize köp ekraktan kelavermoqchi. Bilardi, ha. Murda ilgari Aydarkandan so'rin olib ketish o'tayla qiyin bo'lgan ekan-da. O'shancha kuchli to'sishganmi deyman, ha? Kuchli to'sqonni bilmayman, biroq eskidanla o'g'anda bunday. Hem Aydarkanchilardan emas, boshqa joqdagilardan da o'g'an. Aydarkanda ilgetdanla polvonlar kuchli bo'lgan deb aytishadi. Hem men ba'zan boqcha olib yurish so'zni biroq uqdim-da. Anam bayağı çoğun kişi var, palvonlar vardı, onlar çapaya kalgan mı diyeyim hazır, ha? Onlar уже önüne çıkıp aksız örnek. Dualarını verip, ha? Hazır şu yaşlarıyla kalgan mı diyeyim de? Biz aldığımızda şu bir поколение var. Bir поколение. Aksakallar var. Taka olagan buluğu bir yakta? Yok. Taka olak buluğu? Aşağı buluğu, ha? Yaş ballar şu kişine toplaşıp alıp çalışalım. Bizde jaman köp bo'ldi, taka olak. Bunaqa taka olak ko'rmadim-da-cha. Taka olaklar bizde sorun. Shunda jo'nda çalışadi. Ana olg'ajaqlarda ham o'shunday o'xshaydi deb qoldim. Taka olak bo'ladi. Ha, buluğu, ha? Buluğu, ha?
Bizde şu Ayderken'de dünyagadır boyut. Bizde 50-50 gele bolup kaldı dedi. Takabulakına torpogulak. Ha, ne oldu? Egilik bugünkü ulakta bir 7-ci sorunun ha? Özüden kelgen palvonlar mana. Azamat sal. Ama babayam ya jaş palvonlardan ekan da. Kelechegi bor palvonlardan ekan mana 5 şapka mana. Sapar kotor sapar. Sapar da kansa kotor. Ay. Oh. Palvon qattiq ko'tarib chiqdi. Tushdi ha? Tushdi. Azamat eng odat azamat. İçeri bir aldır içi bir palvandı. O Azamat'ta aldır Azamat'ta. Azamat'ta aldır. Damalva sen damala turgan bola emassin. Bol. Flöş palvanın kelechekdagi Ayderken'in zvizdasi ekan mana palvon. Oting kim? Azem. Kim? Azem. Azem degan palvon. Qancha klass? 7-klass ekan. Siymiq solib turay. To'g'ishib ketdi ha. Mana Baybotta palvon oshirib turdi. Ha deganda mana. Ha deganda sopdi. Oo, sekin qo'y. Siymiq palvon ildiga soldi hozir. Ekimin sonuna saldı. Siymiq жаңы торатылы? Yok bu.
ошол эле адамды. Ошол эле адам аты. Быйылкы сезонда эң күчтүү аттарды минген баласы. Сыйнык быйыл эң күчтүү аттар кимиси болду минген аттарыңдан, Ак жолтой болду. Ак жолтой болдубу? Чоң сорунуңча? Сорундардан эми. Не болду? Пай, алтын. Тай алтын көр. Бир 10 тай болду сезонго. Болду. Негизи каерде иштейсиң сен? Не болуп иштейсиң сен? Сиреле болсунбу? Солдат дегенде кылышат да сени. Военный. Yaşa. Palvon Dadil palvon. Жаңы эле аттуу байбата? Жаңы. 15 mingga tashagan. Неме? Мен берген ат. Сыймыктыкка? Сиз берген. Юкан берчи, экче. Экинчи сорунуң бул менен, ачы 3пү? 2, а? 2000 сомго паска ибиш балван ташады азыр. 450 гибиш, а? Турпок ташады Чыңгыз балван. Туруп турат окшойсуң эми? Ибиш сорун кулук болсун. Вакытке сагыла вакытке. Салды. Вакыт болгондо кетти. Бойсун деди. Чокору 2000 түшсө. Барышыча. Пастан өйдөгөн аш Чыңгыз балван ташады. 2000 сомго. Балван сорун кулук болсун. Кулу рахат. Бири ылдыйга, бири өйдөгө ташады шылы. Не dedi? Vaqt ketib oladi. Em iymon, hep olmaz bilmem. Vaqt balvon tashadi. Çokora biliyorum. Vaqt күчтүү турат го келеді бул, Aka men sovup иштеп атам бүгүн чөтөп. Солго. Мен соvup деп ана бердим. Бардыгын эле сен эле антат окшойсуң. Негизи атты жакшы башкарат экенсиң. Вакыт атты жакшы башкарат экенсиң, бербе. Атты бузат да булар ака. Чындап эле. Кайсы палванда келди? Айдаркен, ой, есен палван. Жашаң. Ulduyla miyek. Сорунду ана токтотпой коюп атат, Yaşar. Otakı yere bittasın. Yemesi hep ben özümden bin bulalım. Yere kiyimsin. Bakıma bakalım. Can koydu mu adam? O desmede baktaya hacınlıkı. Палван, Айдаркендин эле палваны? Ким деген? Sultan Bey. Султан деген, а? Şu aylаны бел кыдырып алып чабасыңар?
Сабасыңар, көріп ekanmiz da şola. Быйылгы жылда бүгүн биринчи улам. Быйылгы жылга биринчи улагыңыз. Сезон Россия бар. пашыда жүрдүң бе? Шерден да жүрдүм. Шерде эле. Быйылгы жылдын месебеден биринчи улам. Ат кимдики ат? Ат эсмеден Бактияр Кажынат. Бактияр Кажын. Айдаркенде негизи палван көп экен. Игилик, э? Сыймык палван Быйылга бүгүн 1000 сом. кыры берди. Молодец. Жаш палвандар, айда. Кайтышы дагы 1000. Бүгүнкү улак 5-6 палвандыкы болду. Сорун кырды. Жана Айтыш экен Акбайпак деген аты менен Сыймык палван 2000ге салды. Сом палванды буласы Сыймык палван. Акбайпак деген аты 2000ге салды. Каражыгаштан Жаңыбай деген Айшатасынын аты экен. Чиртип атабызбы? Айтыш экен жаңа Акбайпак деген. Жаңа буну Эламана минде да? Кандай ат экен? Жакшы, буну көптөн бери чабасыңар болот да? Бардык жерге апарат да. Бардык жерге, э? Айтыш экен аттарын өзү ушу Сыймык палвандар чабат негизичи. Акбайпак деген ат экен. Керек болот да салыш керек болду. Сабыт палван салды бана. Ылдый кымарага. Баран сучун табылды. Сабыт ажы. Ха. Сабыт ажы бүгүн ушу 5-6 марас. Үйдө курсан жатат бүгүн. Салыш ажы. Я мажы. Ким? Сабыт ажы деп атанып. Сорун алды, кайтты. Кайсы тумар бул, э? Исраил палванын Тумар деген аты менен Байбота палван бир серкеге салды. Баа бидаразда түшүп чыганы. Чычаңдап машина. Бир серкеге салды. Байбота палван бүгүнкү улакта 4-чү сорону. 5 болду. 4-чүсү. Абдулаш палвандын буласы Байбота палван Каражыгаштан. Серке карады. Серкеге салды, серке. Азамат деген аты экен, серкеге да чаады. Неге болмады? Талайга таша берип кайтышы 2000. İsrail bayağı. O nasıl? O kuvvet daha. Серкени алды, Байбота палван кайтты, курсан. Botay! Mağana yap gel bana. Туттасың ба? Жерге тал сатпайды ма? Байбота палван ташаган серке. Серкени сатасыңар, сатпайсыңар? Жок. Ат кимдики? Азамат палван. Силердикиби? Сатпайсыңарбы? Жок. Неге? Союп жейсиңерби? Жок. Kaçtan hani? Kimde? Çakıştı. Bayбота bu kimin atı? Азамат палван. Bu Azamat'ın Semeyram Azamat'ın Skorpion degen atı. Ha, Skorpion beken. Bir serkek ha? Bugünkü ulakta уже en sorunlar çoğaya başladı ga. Kulluk olsun. Kulluk. Ulan o da zaten. Bir serkege Bayбота палван taşadı bana. Karacıgaç'ta номер один bir orası. Баткен облусу. Ha, Batken oblastı da. Баткен облусу номер 1. Номер один. Su içersin mi? Суу кабады, иштеш иш. Азамат палван. Азамат күчкө толупсун экен. Сага жардам болбой атат, күчкө толупсун экен. Молодец. Азамат деген Байбота звезда кылып беришиңер керек да. Болот, а? Жакшы алып ата жерден, а? Машалат мен бүгүн 5 жолу кетерди окшойт. Москвадан bir күндө курулган эмес, а? Kimde çıktı?
Мыктыбекте экен, Мыктыбек палван. Айдаркендин эң күчтүү палваны. Айда палван, айда. Бүгүн палвандар сорунду. Албаганы калбады, барды курсан кетет. Palvonlar ustadım değerliler. Yıldıyga min kaytışı torpak. Yerge delgen tütsün torpak. Eğer bayağında ötesek koyalım. Yıldıyga min som. Kaytışı torpak. Yerge delgen tütsün. Өзүм зор калдым. Bayış palvanın balası Mıhtibek palvan 2000'ge salındı. Ot men Saydakbar dosumduk ekan. Жаңа Surdan Saydakbar. Мыктыбек кандай болуп чыгып кетти Мыктыбек? Yaxşı oldu aka. Жерден алдым. Жерден алдың да? Onlar aylandırıştı. Алдыз. Tölön palvan ke mana torpakta alıp özün taşa bergen kana tölön. Başı da Ha, той башыбы? Tölön palvanga katta rahmat. Азыр ылдыйга бир торпок коюлат. Анан ушул алтын кур Palvan коюлат. harakat. Алтын кур. Ушул алтын кур экен ана. Кайсы палонга насип кылат экен? Көтөрчү. Бир палонга насип кылып турат да азыр. Ким алат буну азыр, Ким? Төлөш ака, Сабыт? Ана. Небелер чыгып атат. Дагы ким алат? Ruslan maşine gayda. Ruslan buyakayda Ruslan. Ruslan beyakayda maşine gayda. Руслан палван. Tölön palvanı jalıga taşa berin min alasın. Бүгүнкү улакта бир 3-4 сорун салды ушу палванда. Urmoşta Mukum palvanı balası Ruslan palvan. Kamyonda alıp nereye açıldı? Kaç sağ ol. Sultan palvan ıldığa taşat. Kaytışı min. Руслан, сорун кылып басын. Бүгүн канчанчы сорун болду? Sor. 5-нчи сорун, O şu vatta da kan. Ушулатта өзүңкүбү? Özündeki de kan. Руслан, айда токтосаң. Айдаркенде негизи палван көп экен мында карасак. Күчтүү балдарчы. Анан мына чет жакка чыкканда ат чечип коет го көп нерсени. Эми чет жакта ошо ат тийип эле көрүнбөй жүргөн палвандар ham көппү дейм да. Hem ben Korak Moskva'da жүрүp kaldım. Ha, Москвада жүрүп калдың ба? Moskva'da жүрүп keyinroq kelip kaldım da. Кийинирээк келип калдың. Hem çoğut az yaxşı эле. Жакшы эле. Быйыл кандай ийгиликтерге жеттиң эми быйыл сезонда? Быйылам жақсы эле. Жакшы эле. Кургу эмес, ар бир улакта бир жал эки жалдан болот. Бир чоң улакта көрдүк, таяк ham таштадың сен, Ушул Руслан деген ушул Айдаркенде жакшы ийгиликтерге жетип жүрөт ушул палвандагы. Сен канча жылкысың? 92 жылда. Ha, 92 миң дедиң, Рахмат силерге. Болду. Элге кызмат кылып атасыңар. Жакшы. Рахмат. Айдаркендин бирлик командасында дагы ойнойт экен, 4-номерде. Значит, алдыңдан эле чабып жүрөт экенсиң да, Руслан, Алдыңдан эле чабып жүргөн экенсиң. Onlarla çabuk yürüttüm. Moskva'da bir 10 yıl yürüp koyduk. 10 жыл жүрүп койдуң ба? O da 10 çıklasa, 9 çıklasam başlayıp çıkmadım. 10 çıklasa 10 11'de bütün Moskva ketip koydum. Ondan 10 yıl yürüp koydum. Ушундай күчтүү чабып, сен анча тааныбай калыппыз да, ошого айтамазмы, эрдеги торпок көтөргөндөрүн көрүпчү. Күчтүү көтөрөт экен Руслан деген. Ат өзүмдүкү дедің, Ata özümdükü. Açıdan at giyindim, Dakan Durugu. Dakan Durugu, Açtым. Эмки жылдан эми көрөбүз да Русландын результатыны.
Айдаркен десе Сыймык менен эле элемандар таанысыдек күчтүү палван көп экен дегенимди Айдаркен да өтө эле. Өйдөгө 1000 сом. Кетти. Sala palvon sal. Байбота palvon ортодон чыкпады бүгүн. Булам кайыш palvonlardan экен. Кличка кайыш экен да. Назар palvon ham ортого кирипти. Eleman palvon ko'rinmay qoldi, Eleman palvon. Damal o'tadi dedi. Bak, yaxshi bo'ldi. Torpoqqa deganda salasin hozir. Odil. Bundan keyin torpoq ekan. An oldi ketdi. Oltin qo'y. Сыймык palvon sal, Сыймык palvon. Ох, sık. Kaç ekan. Men turgan yerga chiqatda bordi da. Жаш palvon ekan. Azamat ko'tardi. Azamat sal, Shabalaga sag'lachi berami? Oң öyle al olam de. Tüzüksün sen de. Сыймык мен салып айтасың, э? İşte damalayla. Az torpakta salasın, torpakta. Kimde? Elemandayken. Çıkaylat, bıkı yitike. Saldı. Eleman saldı. Elemanın kaptagan o ha. Ha. Eleman da ketdi. Eleman bugün 8. sorunu bir dekede. Yerge dangal ürü beret, kaytışı torpok. Tölön palvon paska var, teşeber yerge, kaytışı torpok. Öydege bir torpok hazır.
Kaça yerga. Siymiq ko'tardi, siymiq. Oh. Düştü. Oldu ha. Kaç Türk'e? Torpak kimge nasip kılar ekan ama ketdi. Balvonlar hadegileymi? Kuching boring sal. Sal verdi. Ama nasıl? Tamam etken de bu. Hani? Ketdi. Ha, bo'ldi. Ha. Bo'ldi. Kimde? Eleman saldı. Eleman saldı. Joliga salasın 1000 so'm. Torpaqda aylantirib Chingiz polvonni joliga salasın 1000. Eleman polvon. Chingiz polvon. Torpaq ichadi bugun. Chingiz polvon. Eleman polvon yasha. Çıkay derken de Nurmat ekan ot ekan, Eleman polvon surdan. Torpaqqa tashadi. Nurvoy polvonni bilasiz surdan. Yo, Chingiz. Güzel. Yo, Chingiz. Hey, uça buna torpaqqa bor tashadi o'rganglar. Turdi qo'ying. Eleman 3 ay damalavera turganlar bo'ldi-ku bu yoqqa. Hop. Qaysi lat bu eleman? Bugün birinci yol minut. Ha, birinchi yol minut aslında. Saydirken'den latı var. Saydirken'den latken. Kaldır. Mindim şu iki yol saldım da. Güzel ha. Ya torpaq, bundan aldın insonga mı şurada saldın ha? Eleman Batken Oblası'da ama 5-5 söndürsün. 5-5 ne boltat? 5-5'ten havarım yok. Komandalar, çakırılar boluydu ha? Yok, ben Südyalı kanalı çakırdı. Kadamca rayon federatsiyasi qanday boltat ha? İşte şimdi
Быйыл да Баткен областынан команда чыгыптыр, бирок Баткен областынан балдар жок экен ал жерде дагы. Өзгөнүн балдары, а? Ал ийгилик. Азыр алтын кур коюлат экен, а? Алтын кур койгон бала экен ушул. Чыңгыз Палван. Өкмөтпү? Бұл өкметте акалар, достар іштейді. Шоларға поддержка қылып, Құдайға шүкір мына алтын құрымдан бар екендіктен сай берді. Аш балдарды қолдап, палуандарға берді. Яқшы дуалайлы деп, аш алтын құрым сай берді. Ulan жақсы болды да. Kimning degida kuchi bo'lsa, shu salib kela olaversin. Yaşang Çıngiz Palvon, yaşang. Çıngiz Palvon altın kur koyup odat. Şuğa özünü taşa versin dedik, alal kılı özü taşa versin. Palvonlar bardığın ke. Çıngiz Palvon senem ke. Palvonlar bardığın kegile bir yaka. Төлөш Палван да келди. Yaşang Палван. Yok. Aşırımda. Gittim, canvay. Bayağı taktik kesildiğinde aşıktı. Palvonlar bardığın kegile de bir yaka. Чыңгыз Палванга ашыгың, Чыңгыз Палванга. Çağırtan bir bitti de. Tam bir çağırdı. Video keteyle de. Çıngız'a saklıyoruz. Kegile palvonlar. Çıngiz ayda tur hazır. Buna palvonlardan daha uyuşturganlarga aylık ötke bitti. Dual olaydı. Adış. O varıp teşebbür etsinlik ya. Alal. Palvonlar, buna biz mahalle hükümeti, Ceyinbek'e, buna Ömürbek uyuşturgan, buna Tölöş, şu neseni uyuşturup, kızmat kağın ballarga bitti dua bergiler. Palvonlar, şu senelerden dua alağız dep, şu ballar hareket kılıp buna oyun uyuşturup verdi. Anan, buna priz koygan ballarga bardığın bitti dua bergiler, Çıngiz abarıp taşa versin, altın kurga çaptılar. Ne dedin Eren? Sakal palvonlardan var mı? Sadır Aka. Gel Canvay. Kolay Aka gel. Gel şimdi sen özün an bu ettin. Gel Canvay. Kolay Aka gel. Çok dur. Çok. Ya kolay Aka keseni de bir de dua verin Aka. Keseni de önemli. Sadır Aka. Sadır Aka. Maşayda talayka buna uyuşturgan ballarga, buna aile hükümetimizge, buna ömürge bardık bitti buna palvonların duasını şu talayka çakırıp versin diyor da şu talayka aldıdan bitti yakın dua verin. Hemen Çıngiz abar taşa versin altın kurga çağırsın. Selamünaleyküm palvonlar. Bunların subaklarına yanıyor tutar. Vazın kardeş yok. Ben çoğuluk el. Kurtumakta oynuyorlar. Bana bakın birbirine getirir. Palvonlarga emas, uyuşturganlarga desek. Uyuşturganlarda Palvonlarga açık verir. Palvonlarda aytıyorlar ya ben ki. Uyuşturganlar bana başlap. Aylak battın yola sen ömür alır. Öyle. Bu aldarım ki bakat. Vardı varkat. Tekrar. Sorun koyganlar aldı. Kime öyle olan maksatlarla keteverdi. Ona Çıngız'a rahmat. Bana olsun kurdu koyuyor. Hala bana örgüler, birim kardeşe bile alın. Salışı vermeyin. Tartışıya bir erkekler çaptılar ya. Şunu duramaz mı? Komine, farklıdır yaşanaman çeken mimanlar. Çetu ağıl yaşanaman. Allah tekrar rahmat. Bazı Ceyinbek deniyor. Buna ömür eklen işleri aldık acılsın. Şu bizim kızmatımızı kılıp versin. Çıngiz Palvon sen gel taşa verin endi. Omin
Çıkarayım mı seni? Çıngiz Palvan yerge taşla berdi. Altın kuruna şu balonda ketdi o'tgan. Ketdi. Altın kur taşagan balon. Oh, kim taşadı? Jigit aka, taşaç. Kimning ati bu? Sabır eken atı. Sabır akan ati men. Qara. Altın kur sizga nasib qilgan ekan-da. Qarmab tushib qo'yingdir. Oh, sek. Yardımı şunday oldu. Oxirgi so'rini shu Jigit polvon tashladi. Jamon dimda oldi-ku, 1 soatda chiqdi o'xshaydi.